Software Beneza or your Sumsumsore. Dissolve! And I make a dissolve. And I make a chone. We see Shana Macho. Running the oak. Yeah, Mumus Opambour. Software Beneza. So, yeah, I'll share with you for Kwabena Asiama. Running the oak. Mama, Munchasi. Now, for more for Opambour Musani said. About never banning a son of Kwabena Asiama. What a woman. What's your brother Joe shower and Joe? Opambour. Ne Obofour ni di no ne mra no de ma Obofour ne fa no Opambour no kasongo e o bible mu check mame mo mari nanga na die no he has mastered the art utimi control spirit no on steady ozo wo Sumsumsore no unnim Sumsumsore I don't know jiranity also di for Beneza unity okay mina unity okay also di for Beneza Obodondo Obofour yeah Sumsumsore for the Obodondo okay na Sumsumsore no you want who do bebre what if from pacho Ajagurajah Ajagurajah movement yes sir yes smart why smart and kamu but moon mo di Kristo it will make divert in Kristo but when you have Obofour sembi obi a wuti Obofour djuma di biara o ye Sumsumsore o so di Sumsum entidenti ni pakoto Sumsumsore for die it is believed on na Obofour di nachi ubi it won't time it is believed I was only D4 ni kasa okoto and because charismatic ni so for okoto no because no on Sumsumsore ni Sumsumsore what's going on here on see sorry Sumsum on ni enti yan koto charismatic ni obi o Sumsumsore bi anase ni hija ye ni ku ye be power no so sisi eh because ye dey soldier for na ye adwuma wo jam me chechire nse mu na me do Yakobon. Hello, Obofour, ladies and gentlemen. I want to believe you said by the grace of Jesus Christ in I bring you greetings from Canada, wherever you are. Video here, me baby, a very important. A very important video. Me baby, afa obi me penasem. A kwame bere sumet makase oya papa. One of the gifts nyamediama BluntGhana eba ediye ene enkomhye ho a eye Ebenezer Prophet 1 Opambour. Na papa yi me penasem papa. Eno nteno so bi kan sembone efa ne ho a na eye me ya na me pese me koma no eno ntino makoma no ebra okatachi Afrifa estate se odidi na tem me be koma no eno ntino so bi aka ne ho asem ya ana obi kan ho asem bone a nenti eye me ya na menenam internet ni so a na me ko hu se sa abranche ya ye frɛ no Ajagurajah yi o se ni de Bishop Kwabena Asiama na okika nsem bi na nsem a oka no na okafa Reverend Obofour ho ena o se Reverend Obofour o yisu angels o ina Sumsumsore sofo na opekrampa on fanning court he is prepared to meet him in court obetimi approve say Reverend Obofour enye Jesus Christ to me ena odi adwuma odi na Sumsumsore to me anase Obofour to me anase Obofour eniye eno na odi na sorry eno tini my video on that so come YouTuber let's check this thumbnail obetimi hunu say video no na nya no nko na Ajagurajah aka waka nsem bebre eno ti so check all these thumbnails na hu our screen so come YouTube anase mi Facebook anase all my social media handles BluntGhana na so check here obohu sa videos here make am wasam but ya na me the full version no me by YouTube so if you go through my YouTube channel and search for these thumbnails obohu those videos na make am odika be kan say adopche dua ono no enye nyamitumi na odi adwuma ode bofutumi na odi adwuma eni ti ono no bofo a oyiso no di Ajagurajah na so for adopche dua nso bofo a oyiso no di Ajagurabi na in fact so here evidence abranche ede betu dwa na kire say opeso kire say so for adopche dua enye Jesus Christ to me and odi adwuma odi Jesus Christ to me na atoso na so enye no na odi adwuma say the make no ma capture ni nyina on YouTube enti no say wo kɔ na ko check ya obehu sa videos na make no na dia enei odi ba betum ni say eye ye ni ankasa papa Prophet 1 also ono so eye Sumsumsore to me na odi adwuma eye Obofour to me na odi adwuma enti o kan say mebre na eye me ya eno ti na say me yes video we na me de ba say sofu chief ene sofu safo mesra mu samu saka sa video we ya mu saka sa video ya
mun send ma prophet 1 na omra abontin emeyi na no emfa ma yene a ye ne fans no na ye nyina ntimi hunu se ye Ajagurajah kai eye no kure anase enye no kure o se Opambour prophet 1 tumi odi ye adwuma no eye na Obofour tumi eye na Sumsumsore tumi na odi ye adwuma meaning say odi Jesus Christ di na to so odi Bible di na to so na so eye Sumsumsore tumi na odi ye adwuma etimi pese sofu chief ene sofu safo mesremu mun share sa video we kopim say Opambour ni sabe ka mun fan kire no na omra out e me defend no because either say nia Ajagurajah kan say lukura o ma yehunu sanye no kure so a o ma yehunu e sanye no kure dia ene omra na o meyi na no say de be ya o de be clear ni din no bi ankodwene boni amfa no ho eno tene mo de o ma yekotie ni Ajagurajah kan and then I will continue after that. Now message say if today is your first time visiting my channel, kindly subscribe to my channel, like my video, drop your comment. Now for your intimation here together. I believe so be I want to thank you in advance. Thank you very much. Yes, man. Aso for the baby Sumsumsore you no matter control Obofour no. Me na man hwehwe ni mu na me de me bia pie. Oni Obofour na ka man. So for Ebenezer oyo Sumsumsore. Me na me ka kire wo. Me na me ka kire ne. Na ne die no he has mastered the art otimi control spirit no. On steady. Also wo Sumsumsore no unimu. Sumsumsore. I don't know granity. Madam, Sumsumsore. Unya smart. Na Sumsumsore no ye wo ma hudu bebre. Unya smart. Unya smart. Why smart and kamu? But mo di Kristo, it will make divert in Kristo. But when you have Obofour semdi, obi a wo Obofour djuma di biara, wo ye Sumsumsore, o so this Sumsum. Tieniye. Enti denti ni pa koto Sumsumsore fo die. It is believed so on na Obofour di nachi. Ubi. Unim tama wabani. It unim tama wabani. It is believed I was only di for ni kasa okoto. And the you say charismatic ni so for okoto no. Because ono onji Sumsumsore ni Sumsumsore ye. Onje see sorry Sumsum onyi ni. Enti yankoto charismatic ni Opambour ne Obofour ni di no ne mra no de ma Obofour ne fa no Opambour no. E o Bible mu check mame. O nyame Opambour, em se Jeremia ba bi check mame. E o Bible mu. Kan. Madam. Opambour e o Bible mu. O se o Jeremia ho ba bi na be kan check mame. Opambour. It is in the Bible. You will Opambour and you will Opamago. You will Opamago and you will Opambour. Because untimi mfa pani Opambour. We jam me check and say mun name do Yakopon. Obi o Sumsumsore bia na se ne hija. Ye ni ku. Ye be power no so sisi because ye dey soldier for na ye adwuma. E di Kristo ni so for na e frɛ na asɔre. O ya asɔre. Eni wo Sumsumsore ye sorry Sumsum no. Enti Sumsumsore bia ka yi church ni through this because you are confused yourself. Anoti abusafo so here sama Ajagurajah ekaya me krampo de na mesia fem eba ne say na otimi kasa asem we edifa nyame nipa Opambour Prophet 1 ho anoti me sere nyame nipa Opambour Prophet 1 bra out na be defend ho bra out na be clear ho because say na Ajagurajah eka se wa ma bonten am clear ho dia ene dodo na adwene be yo mu say seni okafa adum chedua ho no adum chedua wa ma out am clear ho say wa kan bia fa Reverend Obofour ho o say Reverend Obofour so odi na Obofour juma eneti eye ne juma enye Kristo tumi na odi ya juma odi Obofour juma ana say odi Obofour tumi ena say o san ba be kan bi edi afa ye ne nkasa papa prophet 1 ho Opambour ho enu tene mesre obi bia woni prophet 1 ana say sofu chief ana say sofu safo ana say sofu for na moka Opambour prophet 1 ho no prophet 1 mesre bra out never defend ho bra out never clear no ayen kure say odi Obofour tumi na odi ya juma sani Ajagurajah eka no ayen kure sanye no kure dia ene bra out never defend ho na me pese me di kwa we no me pese me send videos bia eno so aya Ajagurajah kan na utie sani osi kana Ajagurajah pese o kire say ohia Opambour Prophet 1 e wo huhumu eno te no obi pa onko bisa Opambour Prophet 1 say aya no kwa say ohia Ajagurajah huhumu ona ono so ebeji atum say aya no kwa so utie ne we na osi kan nsem na either say
o twa ntro na dia to prophet 1 so ana say onim dia oka whichever case no me pese prophet 1 ever out na obet clear no no obi ehunu say aye no kre ana say enye no kre. So I'll end here. Now, message says, and then the first time I open my channel, you kindly subscribe to my channel, like my video, drop your comment. Now, me share me be free home. Now, if possible, so I share, copy me say, Becca Prophet 1 is now what me about out, about responding because me penas and pa me hear more being control and metono so me hear more being can as somebody be and fan of and the Prophet 1 best bra out never defend of and we know aha no man no be see. Until we meet again, take good care of yourself, love the Lord Jesus Christ with all your heart, and love fellow human beings as yourself. Thank you very much. Bye. So for Ebenezer na video, what curse girl, what a man of my curse. Now man so nyina be after one kasa wo atoso. Ebenezer na di dia agro no. So we see ni share na matwo. Rani mde woka. Ya mumu so Opambour. Unim mde woka. So for Ebenezer so ya o share Obofour Kwabena Asiama na. Unim mde woka. Mama kwa mun twa se. Na mu fa ma Obofour Opambour mu sa ne se. Abad na go bani e friend Kwabena Asiama wada woman. Wo se agro na jo wo share wa na jo osu. Wọ́n ma sọ fún Ghana ẹ̀mí na sọ fún àwọn ọ̀fọ̀ Ghana pa. Ẹ̀wà. Mbombe wo di acho. Ọ̀dà mẹ́wàá. The whole Ghana. Ọ̀dà mẹ́wàá. The whole Ghana sọ fún bẹ́ẹ̀ na ọ̀fẹ́. Ọ̀dà mẹ́wàá. Oh, Ọ̀dà mẹ́wàá kò challenge. We see the whole bunch the whole Ghana sọ fún bẹ́ẹ̀ na ọ̀fẹ́ tí wọ́n so. The whole Ghana prophet bẹ́ẹ̀ na ọ̀fẹ́. Ọ̀dà máa ṣe mo yẹ lọ́kọ̀ GSP. Ẹ̀kọ́ GSP. The whole Ghana. Ọ̀dà máa wò. We see the whole Ghana. We see the papa sọ fún ọ̀fẹ́. Ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ní Zadako Yabom. David. Papa ni nfi awa die na hwese na ho fesitiye. Ọ̀dà máa wò nya akwala o. Me nya akwala but Obofour Ebenezer nyi chene. Ọ̀dà máa wò hwe be. Matiaso, Obofour Ebenezer nyi chene so hwese na papa no ho si efe. Ọ̀dà máa ṣe mo yẹ. Obofour Ebenezer na Ajagurajah move one and one fe. Ade o say ya ko challenge. Ye be ko GSP. Obofour Ebenezer e me na the whole Ghana me the fa no ya me fe. E Ebenezer da ko ya do kwase. Ọ̀dà máa je ase mo yẹ ko ba to. Anatolia. Someone else and who you say? What you show me? That's what I'm telling you about the what you show me. I'm cancer. Maybe I just want to be so Opambour. I'm going to Opambour. Look what I'm for Opambour. I said we did. The whole Ghana. I was saying what Jesus. I said we don't. Opambour Ebenezer. Nesi prophet wa papa mesrawo. Wadawo ma mesradi assembly. Obofour pato osofo baako. E de challenge baako ato wie mu asese. Trendy was social media and your some ketwa. Obofour pato osofo no live. TikTok live be Facebook live. Now Obofour obisa question bi a ano ode. Now Obofour that answer bi a man no answer na de. Ni nyina ne say obisa say Ghana ha. Obofour pain ana ne ho ofe e wo Ghana ha. Obofour pato encourage na nche we ka no say that bi. Obofour no wo fact when you need if you ko animu nanso Awurade ma na wo fact e the next prophet 1 onamidi for na enya sam ketwa e wo ho na social media obi aso comment say Obofour Ebenezer na Obofour Ebenezer the next prophet 1 okay me danas ahinema kokoben ani Obofour du Obofour pato Ajagurajah Ajagurajah movement me danas Ajagurajah bebre yes sir Ajagurajah bebre se woni mnyansa ndobi ne beka wo ya kira no kredifo waso wo senya kopo de pa wanyini na wo kira ne na so de bia ne wakasa kasa so animu mo aya forever young yes we be free menye enti Ajagurajah enti Ajagurajah me da wase misrenya kopo nshira e de mawo minim se ya wo ye nyina kire se opemase na medjuma onyamedjuma ode ahye me se no wani che ho me da wase menyansani no who said, Nina, tell ma yes, sir. And I was a bebre, shower him yam, so yam mishra, and my own cow, but you might win in mono, and yet dear brother pray. Amen. I don't know. Which is software, Opambour. Opambour curse way dangerous pa Ebenezer Adakwa Yadom. Kodiewu patakwa je kwa boabo. Me say, Obofour Ebenezer come over video so. Obofour Ebenezer curse wa. What means Sanada? Ajano po beka se o ndoze Ebenezer. I don't know the neighbor boy Sumsumsore for na. There and I make sure say you will be pretty in that level. Okay. O she suit but what the suit to me kuta no. Some you deep me Sumsumsore so. All me charismatic so be asem. Dabi. Na me ka kire. Obofour comment we so kese o se o timi nane. Ono antimi nane. King of Jews o kese o timi nane. Okay.
di fo akwa o kese wutimi nane okay so for wine wo asofo no adana me catch no king of juice din wine omo mi nim asofo bebre wo ho but omo mi nim a betimi mi say simibo akata asem na kire okay me kan kwa cho pray ana sa gidi fo asofo no meme nda kokko gidi kokko omo mo share red no na city for yes I'm so okay so very dangerous bonyo musa no e de adoma ye no ma no very dangerous you go ani e ba I software olumba obu okay omo ke so we hu me that me omo wa bobo no omo nyina Sumsumsore asofo pate Beneza nye Sumsumsore na me sure say e dia na wo fu no papa no ye for Beneza na life adakwa yi adom so operate set D4 okay also D4 Beneza unity okay me na unity okay also D4 Beneza obodondo obopa yes Sumsumsore for the obodondo okay we put that question mi chepa all the D4 Beneza pay bibi nyumto yes Sumsumsore for the pay bibi nyumto okay study the life no say Sumsumsore ni the spiritual person na domina wo hia obi a e also called spiritual person the master ho for example me to o madome wa e for so madome wa I was so hwehwe me papa kira kwan okay ono pani ni po be kiba break case no oh okay and I'm so me papa di dabi yo wa me case o biero be kiba lift case no wa be hu mi so there imagine billions of cedis yo o biero be kiba lift case na agista me papa de be kiba lift case no okay because obia wo be bia ni ti ekoduro yes sana de ne tie okay